Vantelesna oplodnja je sigurna metoda i pored tih neposrednih neželjenih efekata i rizika koji su jako mali, nema nekih dugoročnih negativnih utjecaja na sam organizam žene. Ako razmišljamo da žena uzima visoke doze hormona i povežemo to sa karcinomom dojke ili sa nekim karcinomima na matrici koji su hormonski zavisni, ne postoji nikakav rizik da vantelesna oplodnja i ta stimulacija dovodi do povećanog rizika za bilo koji karcinom, niti za karcinom štitne žlezde, za karcinom creva, karcinom dojke. Znači to je potpuno, posle 40 godina se zna da ne postoji nikakav rizik za razvoj malignih bolesti, niti za razvoj nekih drugih hroničnih bolesti posle vantelesne oplodnje. Što se tiče dece, deca su generalno zdrava posle vantelesne oplodnje. Postoje neke studije koje pokazuju ako je procenat malformacija nekih kod dece 4% posle spontane trudnoće, posle vantelesne oplodnje leži negdje između 4 i 5%, znači neznatno je povišeno, ali to su uglavnom neke male anomalije koje mogu da se otkriju ultrazvukom i koje su kompatibilne sa životom ili mogu da se koriguju kasnije. Vantelesna oplodnja nije faktor rizika za spontane pobačaje. Spontani pobačaj je također vezan za godine žene. Tako da generalno možemo da kažemo da oko 15 do 20% trudnoća se završi spontanim pobačajem. Tako da ako imamo trudnoće koje se kod embriotransfera jednoj pozitivnoj grupi gde je 45 do 50%, procenat živorođenih dece će biti manje, negdje znači oko 30 do 35%, zato što će jedan deo žena dobiti spontani pobačaj, a to nema nikakve veze sa samom metodom vantelesne oplodnje. Vantelesna oplodnja ne ubrzava ulazak u menopauzu. Zato što vi fiziološki imate da bi se razvila jedna zrela jajna ćelija, da bi se razvio jedan folikul i oslobodila jajna ćelija, krene 1000 jajnih ćelija da se razvija i od toga tih 999 propadne i jedna se razvije. Tako da faktički vi kad imate kad se radi vantelesna oplodnja, mi poguramo tu neku kohortu koja je možda 1000 jajnih ćelija koje se već krenulo da se razvija, samo što sa većom količinom hormona mi umjesto jednog tog folikula dobijamo 10 do 15, ali to je ta neka grupa od 1000 jajnih ćelija koja je već krenula da se razvija. Tako da ne postoje nikakve validne studije, niti da žene koje su radile vantelesnu oplodnju mogu da uđu pre vremena u menopauzu. Postoji rizik ako je neka žena odstranila jedan jajnik da će ona da uđe možda godinu ili 2 dana ranije u menopauzu, ali vantelesna oplodnja sama po sebi nije faktor rizika za ulazak prevremeni ulazak u menopauzu.